Daudi ucio mutherie na mwamure ni Kainya ugamirio mbere andu mamenyene urathimirio tongoria muthenya ucio Kaini erire Samueli iroraga muthio mandu ni Ngai ndoraga ngoro iria thikuo naingioya nĩaiguaga ucio mutherie na mwamure ni Kainya ugamirio mbere andu mamenyene urathimirio tongoria. DJ shikilia kidogo. Aya, shikilia kidogo. Najua tutaona nani pale, tutaonea kwa screen ni nani ambaye ameingia, kwa sababu najua hapa waheshimiwa watakuwa wengi na Archbishop bado wako karibu kuingia. Nitukuonera haria screen ni tuone no waingira tondu heshimiwa ni aingĩ mũno, nigetha tucoke tuhe Archbishop nafasi ya kuingira nigetha igongona rithie na mbere na maundu mothe no mekwagirira. Wale wako kwa njia hapo, tafadhali tufungue hiyo njia. Wenye wako kwa carpet tafadhali, wenye wako kwa carpet tafadhali tufungue tafadhali, tufungue tafadhali, ndio mambo iwe sawa. Karago no gwiraga Haya. Kemabe maigire thina no gukinya tu. Thina no gukinya makinya raini ige. Thina no kuingira haria tondu ni aitu ni tumendete. Ni tumatete. Asante. We tupe wimbo moja hapo tafadhali. Tupe wimbo moja. Lazima mambo itakuwa sawa.
jina